siapa nih Pak? Pak, gandeng Pak, gandeng Pak. Pak, ini kenapa nuansanya biru-biru Pak? Kenapa nuansanya biru-biru Pak? Sejuk. Sejuk. Terus Pak, apa Pak? Boleh Pak? Sejuk, tenang, damai, gembira. Nanti naik apa Pak? Naik apa Pak? Kuda Pak, Kuda atau jalan Pak? Ada yang ngatur, ya. Oke. Gibran gimana perasaannya Mas Gibran? Gibran gimana perasaannya? Doakan lancar ya. Makasih. Terima kasih Pak. Jangan di depan gerbang dong Mas, jangan di depan gerbang Mas, tutupin. Pak, boleh jangan di depan gerbang dulu, Pak. Terima kasih Mas Teddy. Terima kasih Mas Teddy. Love you Mas Teddy. Thank you.